Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu si lian sang puya State pani ramre boy chinfel tumin Mizo ramle Assam Minister te chuan avoi thumna ta November ni som pasari khian gohotia inbiakna anthun zom don Mizoram damdoi lar tak pakhat pentop DSR chithum chu damdoi thalawani ti hmu chu ani Union Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karat chuan Voin Khan Mami District atlo Naktuk Assembly in Thang Turin Himachal Pradesh in Boss and a Payfill Anito. State Panhiram Boy in Fel Tumin, Mizoram le Assam Minister de Chuan avoid Humnata, November Nisom Pasari Kian, Godia in Biagnan Sunzom Don, Home Secretary Puesel Engmoy Nenatanga Tudon Danim, Assam Lamin Karlaninga near in Biak and Rotsu, Mizoram Sorkar to Napoma, Nilani Tailama State Mani official in Bia in Minister in Biak Turatan, Roman Nano Siamanga. Ningani zing namdar som pakata minister te wop na noya in biak ni trantum ani Mizoram palai te hi home minister pulal cham lenen hofanga revenue minister pulal rot kima ba ka home secretary le official dangte antel bokang Assam sarkar palai te chu border protection and development minister puatol bora ho anni le rin ani aramre boys in feltum hian Mizoram le Assam minister te hi nikum August thale kumin August ni kwa khan Aizawl anoin beto a October tha in biak le turati chu ahun bituk tu tur Assam lamin ruam manna an siam man lawa wangin November ni lia gohote in bezok turin rutna an siama ma se hemini takhi Aizawl president Drupadi Murmu chamlai ani wangin thullo the ani talova November ni som pasre in biak hun son hi an rem ti tlang ta ani Voin Khan lar sab Dr. Haribabu Kamam Pati chuan Mami District chunga central scheme PMAY le PMUY noya rom manna chortu te atlo in sakla irong bola gas connection ta na tranpuina dong tu te chu anina teleng lutin an malak dan an sen chole sarkar tranpuina an don chungchanga annung OMT te azota PMAY noya in satu te chuan lar sap hne na an chen na in sakna sarkar scheme thatak arwa man chu lom omanti thon lo soya in la sak zolo te po atlo ngal boka in samek te hian sum hlom hmasa chu andon to thu soin a tho ni na andon le thoero an mamo ti an soi ani PMUY rom man no er bola gas dong tu de po an ina lutin an ngai dan te azota Pradhan Mantri Ujjwala scheme hi Prime Minister Narendra Modi an meichia te risel na angai poim awanga siamani thu soin meichia te anlo risel zong na ta ne meichia te choi kana tan PMUY scheme chu dona ni thu soi ani lar sap chuan sarkar la pia tanga ham chana dong tu te chu alom pui thu soya sarkar ro manna chhor tu te chuan an thian te tan puina dong om ni an hriat dong ri lo an hriat chuan heng ro manna thatak tak chungchang hi hrilve turina cha bok ani pu kamam mati hian ma meta hian district hospital le JNV school saklai mek atlo bok ani Mizorama damdoilar tak pakhat pentop DSR chithum chu damdoi thaloni ti hmu chu ani tun hnaya Mizoram Health and Family Welfare Department noya Food and Drugs Administration FDA in damdoi quality and diktura government analysis regional drug testing laboratory gohtia athon zinga pentop DSR bets pathum te chu damdoi thalo not of standard quality anni ti hmu chu ani a heng pentop DSR ate hian a capsule maltena damdoi chini omtura labelina tarlan pantoprazole le domperidone te chu anom lo vek ani chung damdoi te chu pentop DSR batch number SPM 211927 pentop DSR batch number SPA 220030 le pentop DSR batch number SPJ 211372 te anni a FDA Mizoram chuan Aristo Pharmaceuticals Private Limited a heng damdoi chungchang hi azot fiato a Aristo Company chuan an siamani lo thu chiang takin an soya FDA Mizoram chuan anin soifiani pomta ka angai wangin heng damdoi thalo te hi atak an puya miswal tu te nemo alem an siam chop a angai ani heng damdoi pentop DSR batch number pathum a thalo wang hian pentop DSR zongzong a thalo ti na anilova eilai ne tan thlaphana turom lova damdoi zuar te eroin an damdoi kollai zinga hetiang batch number pu hi aummt enfel vexela an koloni chuan hral chuak zui lovin FDA Mizoram hna hriatir ngal turani ang heng damdoi thalo te hi gohtia tanga lak chhon ani awangin Assam Drugs Controller hna thilom zia hriatir ngalani a thilti sual tu manchok turin ngor taka chhui zui ngalani thu sarkar chuan atar lang ani
Union Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karat chuan Vain Khan Mami District atlo Minister Paul Hian Chimbeng Wame Hall Mamita Credit Outreach Program hoi hodzui nga lani a Mami District chunga Bank SBI MRB MCAP le Nabarb Kaltlangin Vain Khan beneficiaries zanga samrukne na loan cheng viable chhere le noi ni pek chu ani Pukarat chuan Spiritual District Mamit chu andin hunshia a zirchiang tu le banking facilities mi zongzong ta na ban phak ani dan chiang tu ratlo ani tho soya Mami District mi puite chu re theina tanga khai chu ani theinan bank kaltlanga masona sang te chu asor tu ani theinan bank dorna chang hre tu le bank lama thok tu te po engtik lai po anin hanrang thu soi ani Minister chuan Prime Minister malang nein harsat na chu kalpel alani don ti soin mere thele harsa jok ten loan unlock thina turin bial to MLA nen po mala kani ang ati a kuna thak tu ten kisan credit card an nei ngei turani a he card mang hian loan thabik om thule PMJJBY le PMSBY noya bank account nei te ta na insurance scheme te chu ngai vena mangtang kai turina cha ani voina bank sang atanga loan pek chu hi KCC kisana mi somnga SAG mi zali small medium enterprise mi panga mudra somni panga PVS Vanidia som housing loan som le thildang somruk avain mi zanga somruk nena cheng viable chere la noi ni pek chu ani SBI noi corporate social responsibility fana tangin anganwadi no pangten nom taka nitin wadian kal theinan center som pangatan full HD smart TV hanani a kuna thaktu mi somni te nabat malak nain international trade fair New Delhi nei tur chim tura tir ani don thu tarlan ani bok wen vekham minister hen mamit khopui chunga mun sang to in harsatna ani sang te anena ano thlen chungai thak sakin athe anga chinfel sak atum thu soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Chakma Autonomous District Council CADC MNF MDC te tukina CADC rest house at khom chuan an legislator party shruai to the chief executive member atan Purashik Mohan Chakma chulung rol takinan pom CM atana larsa phalna an mu huna CM atana laglu ani anga heti hian tun CADC tram chunga CM parukna ani dona Purashik Mohan Chakmai tun tram chunga CM voithum ani na tur ani don bok ani ponto ongin nimena CADC thasik thut khom tan ni khan chief executive member pu buda lela Chakma chon banna athelu ta khop tu anga le ngalo fiana atling zodona in shelo awanga bangta niya thudon ani tuna CIDC kalme ka hian MNF party sorkana siam mekin hruai tu in thlakna tumnga thlengta a MDC somni te MNF vek ni se in akha tokin anin le bur renga an boruak heti ani wang hian pubiel Chakma laglu ma khan larsap Dr. Haribabu kamambati son CIDC somna hi thia governor rula da mai alo roto a council of minister to khomin anremti lo wangin athiat talo chap ani Excise and Narcotics Department at Central Anti-Drug Squad te chuan darkar somni police chungin heroin gram za somruk pakhatan man Excise and Narcotics Department at CIDC te thokdun chuan nizan khan bong kona heroin gram somni pali le anei tu nia pu mi pathum lalmon pui kum somnga bong kon ngur vulmoi kum somthum pariat le mal som dong zela kum somthum pakhat bong kon UPC mola kho save ve ne in chal te chuan mana Excise Department ne CIDS te thokdun tho hian vein khan thuam puya heroin gram za somthum pasari le ane tu nia pu suineu kumsomli pali tahan Myanmar tu na thom pui venga khosani in chal an man boka heroin te hi khochak siam soy milk bur manga thuru kani a ruhlo wanga man te hi NDPS Act 1985 lo chanin thu boy siam sakani a special court a thon ani Excise Department a CIDS thokdun hian thona thatak nein kumin September ni ko a CIDS din atanga vo in thleng khan heroin kg le gram somni priat ba ka methamphetamine kg khatle gram zakwa somsir pakhat le mishing za somni pakhat anman to ani naktu ka assembly in thang turin Himachal Pradesh a inbosena pe felani to assembly bill samruk pariata candidate jali som panian oma heng jeng an mechia somni pali an oma jing dare ta tanga ta daranga thleng vot thak ani ang chief electoral officer Mais Kargan All India Radio News Shildanin me selang en call polling station za som nga pasari CM ani tuntumin thanan BJP le Congress te chuan seat amjong jong an chu 5 ka Aam Aadmi Party ten BL samuk pasari an chuwa hengbang CPIM in seat som pakhat BSP in somnga pathum CPI in pakhat le midang in somli panga an chuwa
independent candidate somkua pakua anam bok ani Chanchinthar cherti topnan atlang pui state pani ramri boy chin fel tumin Mizoram le Assam minister te chuan avoid humna ta November ni som pasri khiam gahotia inbiakna anchun som don Mizorama damdoi lar tak pakhat pentop DSR chi thum chu damdoi thelo ni ti mu chu ani Union Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karatchuan Vain Khan Mami District atlo naktu ka assembly in thang turin Himachal Pradesh a inbox na peifel ani to chuti zong chu Chanchinthar kan phone thei chu ani